Nau mai e te tai ao. Kua tai mai koe. Nā, ka tukuna he karakia kia takina pai tō wairua, ne? Mīnoi tāua. E ihoa, nei rā mātou o pononga e tuku whakamoimiti ki a koe i tēnei wā. Takina pai i tēnei pipi, ho mai te kaha ki aia me tona māma. I tēnei wā kia whakakaha te mana, te mauri me te wairua. Ake nei, ka tipu tēnei pipi hau i tēnei tai ao. Nā ka mataki mai tōna pāpā. Ho mai te kaha kia tsumaia mo toku whānau. Whakaaria mai te huarahi tika mo toku tamaiti. Ki runga i tō ingoa tapu, matu wata ma wairua tapu. Āmene. Oh, āmene. But we did it. A home birth, water birth. So everything in terms of the outcomes that I had kind of hoped for and the things that I was asking for in this journey have all come true. A male boy, strong, strong features from both of us. We did it. We didn't have to go to the hospital. Yeah. Oh, hey buddy. He's adorable. He's sleepy. Congratulations. Hiya, Luke, Mason. Back at it. Keep on low. Jump on, and this is all my whānau. These are my family on my mum's side, my dad's side. I want to tell your cousin. So thank you all for coming online to jump in the space with us and share this moment with baby. He honore he kororia, he maunga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Hangaia te ātua, he ngā kauhau ki roto ki tēnā o mātou. Mōrena whānau, kei te pehea koutou. It's been a few days now at home with baby, taking care of him and his health, and also Hannah's health as well. Spending, those few days as an intimate whānau, close with one another, skin on skin. But kei reire e nai nei moana. Our first family walk. An extra. Young buck. So Luke Mason out for his first walk with the fams. Doesn't even know it. So we're getting out of him for this walk. You're just too good to Thank you everyone for coming with us on this journey. It's level 2 now. Lockdown's pretty much over, but we're always going to remember this time of strengthening our little family bubble and bringing our baby into the world. Nā reira, tēnei te mihi ki a koutou katoa kua mataki mai a mātou. Me ki te whānau, toko toru, toko whā. Ki tēnei haerenga Hapū with you.
we look forward to sharing many memories with you guys in the future, but for now, kia pai tō rangi, tuturu whakamaua kia tina, tūnā, haumi e, hui e, tai e. So if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes